guys, welcome back to Mcleodgunj channel. Guys, three video diyo important here. Ano hindi kala influential Rang so sama influence di video diyo. Rang so sama la chika live nang lo chik chega je deba che li ro di video de tawa ne ro. Ani rang so chizo thagya na thong yu sha re ro. An thanda khasa rang re almost like nima chingel. Thanda pinky harian le sto thanda phomuchi. What a influential, what a inspiration story. Mone koro. Nanda onzo chizo thagya na YouTube swing yoro. Onzo zola influential leg marda. Onzo zola yo content creator le yo. Influential people lana yo. The ended rig zare. Nanda phomo di mingla Pinky Harian le doro. And moro the beggar to MBBS ka story di hang saya resha. Kingi do dinge. क्यों ने चिने यो अनि लोंगे ने चिने हंदा डॉक्टर छाया गज बदु स्टोरी दे राउंड न्येवा इना राउंड सो सांमा मिजना ग्यो शुक मुछ थिगरे समकी दरो अन देंडे दो भोमुला यो हंजु न्युनी इन्फ्लुएंशियल पीपल नना I feel myself like very lucky. मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा lucky महसूस करती हूँ कि मैं टोंगलैंड में बहुत साल पहले I came in Tongland in 2004 and it's like I got the opportunity to raise my name in Tongland. So it's like I feel myself very blessed and lucky. Yeah. I cannot forget my background, and my background only helped me to always focus on my path. I was 4.5 years old and उससे पहले like बहुत छोटी थी, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, but इतना याद है कि we used to go in Mcleodgunj for the begging in streets and so many monks, they used to come and give us some snacks or biscuits or something. So I remember that definitely. And then Guruji came like an angel. He came in my life and he selected me. Then in 2004 I was the first, like in first batch in 2004 जिससे hostel start हुआ. So we were 4 girls and 6 boys. So I was one of them. Tinga tangbu thoma mo thungya di Mcleodgunj la mora amanyam do longo jadi gal thungsu ani pesha den do longo tu ani samsam di nganje ta ji chulha na lo ni cho den do ra di gal cho de khran jo te an kela den de te den de di ji de gal mora gi pesha te ro chi la gu tu ugu chungjo je odi inde gal odi de thon ni tangbu thoma nganje de odi 비기기 Mcleodgunj 뭐 longo jadi de gal thungni an del nyam bore te go den de thon ni do chungri an chisu tongle na lebe chela ani an jinde 당분이 jinde 중립 버튼 안 jinde 중립 버튼에 chela an 돌롭기 암지기 달롭주들의 제 리시라게 야구리 다 단단히디 직천나 따직 간라 계지 뒤뒤간라 따게 최셔디 맞아 천나 가도 라베나 아니 진호 공수장부 신부 초기 토지 담제 시던 되어 예배기 상주 간라 따데 동네 남로라 부구라 아직 망부지 롭중 떼고 요리 안 정다 난고 요리 모르 차샤베나 안 규림 디 규니 레데죠 인데갈라 따 보무디 믹세기 직갑세기 아직 미상부직다 아니 주나 예도요 아니
shenla shen ji karsegata shenpen jiage deba shukchimbu yedo dende jikta pe message yakuru chade samsam jo dende jing muzi shugu yu 니동 비지기 숨도버리 숨미나 니동 시도버기 지주 숭주 값술라 군두용기 갈롭시비 나스 디디갈라 안 잔주셈 갈라 군두기 갈롭 pet낭수 안 디디갈라 군두용기 잔주셈레 자치와 지민도 안 셴벤 두베 잔주셈 레샤 안 랑된 두베 잔주셈 레샤 디디갈라 군두 갈롭시비 나스 난 디디갈라 셈나 차시슈르 ចេ네 안 워든데 그 토디네 다직 가르시게 부구딩을 로고 지토베나 다디 셴베라 레샤 삼 토디네 워든데 기다 셴베 랑기 굴룬 케네 덴데 로고 제레 안 단다발라 차슈바 시라 야고 중수 아니 조 자오름식 토지가레리 안 다가낭 싱벤 달레라마 타스키 잡죠 안 다가낭 싱기 아니 가르시게 동랭기 양라 속바 잡죠 나니 안 베웨지도 안 자가 슈마 장매기 잡죠 된 둘이 중에 Now today actually I'm seeing now on the spot, and when I met these young children, and he mentioned your parent not sort of millionaire or not middle class people, but very, very poor families, and simply collecting children from slums. And particularly I met one young girl, and he told me the mother so difficult to take care of their child. So mother almost banned away and left near river. I really very moving, very touching. Pinky Harian lai di pomo di kola thiri domji she osam so ani onar geshi olopsan jamian la kiga je yu important role your real shwe iro geshi lopsan jamian la Tongle charitable trust kaji director resha and the Pinky Harian lange pomo di ro thangbo ege dharamsala la ani longe cherwa ani plus kyo cherwa ani nami ganza kyo yin de gwe cher an soen ne dan di ta wondi ta longe chini ani chwake denge do chi insa re ine yang geshi da lopsan jamian la da tongle lopte kaji ginzi kono yage dharamsala ya mata phebe kapsu pomo de thongdu kapsu 코로나기 sembanangula tangshu di khari khorshala na ye di phomo de lobjong jayanga ju khugab jitena yakpu min dwe la shyo ta wondi te go na wondi thangyal pala di keje shyo da pala di mingla kashmiri lal reshwa an koronyam de geshila amyan lagi pala di keje shi chira pala de gi thangya pala de la tisti phomo di lobjong jaya gogap tero chila di os gor sarwa keja shela but lastly accept chashura again phomo di lobjong jaya ga khugap yapu jira sharwa and moro ina bi chungdi gamni lobjong jaya deba yosa re moro churi on lago re sa gi nga doctor chaya deba dus nan yo nga yundi de thenda da go choma doctor ki khare chigi me but moro mi yu chi doctor khin de shale ine mo thangshu an wondines pala di accept chiso jer mo labda thangshu di Dayanan Public School moro nidon shila join chishala shwe ro ani wondi jalo yo ani jamia lagi ani moro la ta dene lapta tanda de dayanan ne go chu ne chine college phar du ga ji
thanda bhar dugaji ta program da khangje ton help che sangma ani jamya la gi help chi sharwa kyo ina biya lo labda la yigi jang khugap te na bi yigi jangi me do ya ine morongi semba na lo la di kangye di yora ki nga kyo yi pala du ama du kyo ni ma thwe la thapsi khardal men do ko moro lobjon chi che moro juma lega do chi ani tis tho chana nanga ji kangye de setup chi dung ra in mogi lobjon ga ji thuzu ji ro ani moro labda thuzu de yigi yakbu jang sherwa ani wanjal mogi ani khale khale jeni ani moro ta doctor cha duba yudi go so ani moro need exam du tangwe ani college yapo la ani join chigu yudi go so ani pesha du doson chimbu insaro ani wondu di go so ani thanda dikhare jamela gi help chi che ani moro la gyana khachi ro ani lobta cp chila ani lobjul che ga khugap te shalan shwe hi ani moro need be entrance be clear chi shalan shwe hi onje ani gyana do che gyana la mo lobjo yakbo chi sha ani ondi chi se vijel ani mogi doctor la di ming di ani mbbs ke clear chi sa ani o moro la doctor la degree di thop shalan shwe hi an moronga je interview mangbo chingi ki thong so wa moro ke je shedang da khangji thoni an hang sa resha ani plus anzo bebe phomo yena re phu yena changma la mi ba de sa ta bet sawa ro chi chagi duro ani tanda morongi tanda lobjong tanda yang goni chik tanda di fmge lan chik lobjong ji chei duro odi lobjong di chiwa yena gyaga gi nanglo la moron la permission rai duro ki medicine gala practice che ga jiwa tonglen lobte ga ji ani pu mang chola ani inspiration rai ra sam gi duro ani anzo pheba yongzo gi inspiration lengo yuna dende phomo da dende dawe phula ani anzo gi khang mang ma inspiration lewo sam gi duro anzo gi life nang lo yo mi chi gi chi lo ro pa che to oni kindness shishu do jire ro mi kyo re pango re kyo re cho cha sing mar no khadu na no and it dichai sing mar zawani la ma mi le khugab jiten ta da mi le di yo ade doni sel le gyosir ha goya marta geshe tanda opsa jamela thuje na shwe ro uno khoro de geshe jamya la thuje na shwe yi uno khoro pet khoro thuje na nge youtube ta yu no rang la de nge salute yu da uno khoro geshe jamya la nge to na rang la salute yu rang khawa yo na damsa yu na khoi na chuma nga de tone lobter la bele ro damsa la odu de nga rang thwe ra na nga uno khoro rang la salute te yi uno khoro hang sa ya re sha rangi pomo chunju ji gi dongba la ta chi ro mo chi lamga di uno khoro lobjong che to sa re mol khugab ji te udo sab bazam gi rangi hang sa ya lega ji chire lan shwe yi na gi do mi la de thengsa thuzol khugab te pe kale khak pu be re te khase ge ene yametang ne bi sha shi gre rang do jimba ina director uni director je re sha athapon thuje na thirin pe kyu chung so video pe apo chung so